إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا Kurim Sanifa Fada Algonmen Namadu Kong Uruga in Namadu Furihaman Adakurum in Namadu Limba Swab Emme Hego to get Emefrem go to Galibani Namadu Kurairuga in Namaduga Algonmen Hushu and Netigenama in Namadum Libe J Friam Swab and Lilben Emima Algonmen me Namadu get Fiqha Bego to Misnala Ruga Henan Nikananga Algonmen Ingene Allah subhanahu wa ta'ala ragammenna namadu shar'u karawafa namadu kurang onna emme hewgay egotan ragammenna namadu kafukam gawanama irad karawiya khushu' warkima ki namadu kurwena adi namadu kurmuge kuriga namadan annanje gota ad namada banje tayyari taka misandattaka visnafiya ege terein wara gina kandatan unnani ekantattake kurmu ragammenna namaduga khushu' awaruma faseh kan libide fadagotaka इतना तक हम जीपा एक तो खुशो अमेरिमु नमाज़ का खुशो अमेरिम यही तेरे वेदे बाइकान तक हम दिफरत बाल मांगा एक फोगदें अल्गमन दानी नमाज़ के जमाअत के नमाज़ में मुकम्मा अदम पर तो खुशो अमेरिम फंसे को दिन मट्टा का फिक़ुबा करने फवा बाइकान ता इन पर तो मतलब कि मिसाल का अल्गमन में गितरे नीहा को ena namadu pura eruga enamadam hunnair ena muri bodakam daan vifakam ga wanam noto kudakam daan vifakam ga wanam ene nikam munduguwana namadu ga khushu' averiba aniki Allah subhanahu wa ta'ala behegatum visna Allah subhanahu wa ta'ala ge berwetkan hitawadda Allah subhanahu wa ta'ala alwetwe namadu kurani kurar buriha fikre mi hutalan jeni ki Allah subhanahu wa ta'ala behegatum Allah subhanahu wa ta'ala alwetwe ekalange berwetwe namadu kurani mihin namadu kura miha medene fadin kudakam daan jefa natu bodakam daan jefa nakam gawana khushu' ayran duguwan ema kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algamna irshad dibba gotuga bodakam daan jefa hunna miha natu kudakam daan jefa hunna miha ekanta ge matiga hurgen namadu kura miha ekak namadenne e rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad dibba ge den fiqhrin vidalwani ege muradaki enage namadu purahame none namet enage namadu sahih bain ilmirum vidalwane maneki kudakam daan jifa hutta ena wudu ke namadu puri emvechya me ilmirum vidalwane enage namadu sahih ekmake namadu purahame none maneki e emme edirigem wagat ko none ekurami hamegata bodukam daan jifa hunna miyek ena bodukam daan jifa huregen me namadu puri ema enage namadu purahame none haqiqatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga adab beruma eggotuga ekashena kamennu bule kamennu bodukam daan jifa huregen as Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga huttum noto kodakam daan jifa huregen as Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga huttum edirigen bani ekanta nimma den wudu kogen saaf tahir wudu kogen as Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga huttum ema algammen khushu' awari umattaka emme firtama ekama tayyar wa iruga namada tayyar wa iruga kodakam daan jifa wanam ekanta konni maaf kodakam daan jifa wanam ekanta konni maaf dem wudu kogen as Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga hutten hamegata anekamaki algammen getere mihegge anga tagayyur sawa kam gawanama anga tagayyur sawa kam gawanama enen unduguwana khushu' amerima midannevi angaga nubawas dua nuwata nuba rahala ifadu gote abakam gawanama nikan ginafara enege samalakam hutteni ange adimaya angaga la rahya adimaya emima mi namadu khushu' eruma fatihwane fiqhuga hanelfamwa namadu kurma taka wangonna imi muhimme tayyari dain unglagen as namadan huttijikam ga wanama khushu' adariman ham yaqeen mes fasewana ema kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam war gadiya bar alwaf onnane namadan anna miha namadan ummu furiga dain ungulma nota sima kurma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulga menani laula an ashqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu wa ma'a kulli wudu'in bisibak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis karwani timan kala ifanu go ummat ga mihunna bure jesseveni kamga nuwa nama emihun na komme namada kattaka wudu kurma timan kala ifan amur kura bimu adi komme wudu kurma ga kuriga komme wudu ka kiga siwa kurma dan ngulma timan kala ifan amur kura bimu ade mihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algamana amur nukravi ege sabun algamana undugu wedana tibe ei algamana taka bure ka wedana tibe ema komme namada kattaka nuje komme wudu kuraka mane ki wudu huri kamga wanama enek wudu nugas wudu eburi embejja komme alun namadu kurmattaka alun a wudu kuraka nuje ema namadattaka wudu kurmajene manek wudu gellunima salaka andur namadu kuri wudu nugelle kam gawanama asr namad wagut jamu asr namad kurambi komme asr namadattaka a wudu kurun ei fardannu enama ei bara bodam mo iture gamba kame mustahab gamba kame wudu a kurungai enama kidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikam wajib nukarwa ek lekhan go ummat ka mane ki wudu ko gen hunna miha ene wudu nugelle kam gawanama anika ehin namad awmuwes e namad ham kuramni alun a wudu kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam odamane machika wajib nukarwa e ekamuge sabum bay halat to ga undugu wedan tibe bay fara odamene undugu ihsas wedan enama hunu musma finu musma fada kafaat musun tan an dos an taniga khas ko finu musun on dos sorga nikam bokon hedun laga hunu dos sorga wudu kurmattakaves ekkala hedumuge atukure olalan undugu watan annane ema ifada halatuga nikam faseh mane mikhala kanata ad mikhala faseh tan onnanya mihunna e faseh tan ihsas kurawen komega wudu komme namada kattaka a wudu e kuraka nuje wudu nugelle kam gawanama den hame fadain komme wudu kurarga dan ngulaka bes wajibennu enama ismi warabbodan edeigam wakame warabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bar alwakame enama is wajibennu kurabba kibegan to wajib nukurbe ei burekam undugulaka begen yadan tibe ekima wajib nukurwani enama is wajib nukurbe kam gaves mustahab ge daraja ga warabbodan edeigam wakame ge gotuga ekan ebai ema min eta baar hadith ke Rasulullah sallallahu algamena onnane baar olwa dan ngulma puriya wagte gamis dan ngulma adi khas wagte ga namaz kurmattaka dan ngulma adi adoswa Abu Hurairah riwayat hadith ke Rasulullah sallallahu hadith karabani laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli salat adi Abu Hurairah riwayat hadith ke Rasulullah sallallahu hadith karabani timan kala ikfan ge ummata bure jettamini kamga nuwanama komme namad ka ekiga mane komme namad ki kuriga emihun dan ungulma timan kala ikfan amr karvime mane ki siwa kurma timan kala ikfan amr karvime mane komme namad kurmattaka dan ungulma timan kala ikfan amr karvime ei ekandan ei bure kamga waane kan timan kala ikfan enguda gannawa tibe ekma amr nukrabi emana ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adema komme namada kattaka dangulun ei mustahab kame adikuwa komme wudu kattaka wis dangulun ei mustahab kame adoswa Ali fan riwayat karwa hadith Ali fan midalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karwa kama laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu lekwan hadith karwani timan kala fan go ummata buray jesteveni kamga nuwanama komme wudu aka akiga dan gulma timan kala fan ge ummatan amr kurabim hai mingani tiki komme wudu kurarge dan gulun ai edegi makama adi wudu kagen munna miha namaz ogot jehuni ma enan namaz kurnu kuri ganikar siwa kurun hama iraq dandi kolun siwa kuri kam gaves iraq dandi liben miha ada algame mengula burun siwa kuri kam gaves mi siwa kurun ai hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algame na ekanta ka barabada bar wa faatne ema namaz komme wudu kuri ga dan gulun ai mustahab kame adi wudu ka ge hunna miha medene fadain namaz ogot jehuni ma anika namaz kuri ga mi fadain siwa kurun dan gulun ai mustahab kame adi Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amikamalum ummul mu'minin Zainab bint Jahsh bidalwani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu hadith karbat kama ado istagime laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salatin kama yatawaddaun Zainab bint radhiyallahu anha bidalwani Rasulullah sallallahu hadith karbat ado istagime timan kale ikfanu ge ummata burai jesteveni kamga nuwana ane kitumagala ikfana ummata mikanta burai ka waane kan temagala ikfana ingudagane ehin nu kamga waanama
emihunnak man kala ikfanu siwak kurma dan ungulma amru kura bimhe emihun komme namada kattaka emihun dan ungulam amru kura bimhe emihun wudu kura fadin adimagale ikfanu gommat emihun komme namada kattaka wudu kura fadin komme namada kattaka dan ungulma siwak kurma adimagale ikfanu amru kura bimhe aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ade den aish ikfanu vidalwani sallallahu alaihi wasallam hadith karbakam as-siwaku madharatun lil fam mardatun lir rabb siwak kurmaki dan ungulmaki ei angeyattaka angeya tahiratan libide kamake ei Allah adi ei Allah subhanahu wa taala gari wadagatun libide kamake ada algonmenga agataka tahiratan ekan libide ada algonmenna Allah subhanahu wa taala gari wadagatun libide siwak kurma ema komme wagatiggawe siwak kurun ei edevigem waatame komme wagatiggawe surya wagatiggawe eddes wagatiggawe sutnanako egmane ki shafi'i mazhab ga mashhur sa fadain roden hunna miha roden hunna duhuge zuwalu irmedum filafakam gawanama siwakurun ay mustahab al nune shafi mazhab gana inma tahqiq qarba ilmin ballah bidalwani ewogu gawe siwakurun ay mustahab kamake mane ki roden hunna miha irmed filma fogas mane mendurun amralma fogas asru wagut fogas adkumato maghrib namada tayaru ma irgaves mane ki maghrib namada muaddin bangi gwalan tajarwa ergos mota algon men rod winduma tajarwa eres eya vidige ham kurigas hamar siwa kurun dangungulun ay edevegen watame ay mustahab kame e rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun engeli huriha wagute jaaga siwa kurun ay mustahab gen watame ka emima etre fanu ga amal fulta hun nogata begatun zaid ibn khalid al-juhani bidarwa gotga ekle fanu namadattaka geinnak mudagatmu kuriga komme namadattaka geinnak mudagatmu kuriga ekle ikfanu siwak karava Khalid Zaid ibn Khalid al-Juhani bidalwani ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baytihi li shay'in min as-salati hatta yastaka eddes namadak kuravu mattaka Rasulullah ikfanu siwak kuravu mafauga menui geinnak mudanu gannavai eddes namadak kuravu mattaka Rasulullah ikfanu dakku ungula mafauga menui geinnak mudanu gannavai adikubato baikara ekle ikfan namadu kurabum ge telega namadu kurabum ngandwa irga ege edda namata nimmal ba anikas namadu demetu mataka medugas ad namato ge medugas abaswa karba ehma abba ibn abbas riwa karmani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil-layli rak'atayn thumma yansarif fa yastaq rasulullah sallallahu alaihi wasallam regan alkan karabar ga denama derakatun namaz karbe den anikaz derakatun namaz karwa den anikaz siwak karbe manek dan gulabe ema namaz kurmu ge terega medannevi namaz daw algum salat tarawih hafada digokon dawar rak'atayn ege hamine namaz kurayruga bayr rak'atan mimma medannevi bayin namaz mimma fa hafaz karalam kararuga bayin namaz mimma fa den namaz toge meduga siwa kofa anikais namada fasu me sama edegen ba gosai ame inge cheki siwa kurun ni barabboda awlagen ba kamesa al den siwa kurun wata daingulun khassa gotegga algon men angaga nudawa sifa echik algon men chaati kam gawanama hama yaqinu mes algon men siwa kurun mabodan edegen be adi algon men ge angaga nudawa dwafada echik kagen echige saubun algonmenge washagen tibe mis mihuna unduguwa fada ecce kaati kamga wanama siwa kunuko miskutan ais genwan adkubato ehal duka siwa kurum hama wajibaka jimenigen dana adi siwa kurumum mes ege midane vidan ungulumum mes ege bas nukune kamga wanama ena miskutan as gemesnuwan na jamaat ga namadan as ka genwan sabaki jamaat ga namadan awmga sabun e mihuna ege sabun undugu lidana ema kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algonmenne inge fiya no the lonu met fada ecce kafi kam ga wanama efada miha attaka jamaatan aw minne kibeganto jamaatan ena nanammi sabki ena jamaatan aw mga sabum enage bashagen tibe mihun enage kurimati ge afurgo ga tibe mihun to khas ko enage kanat ge kanafrat ge afrat ga tibe mihun ekkala enage angain enukunna bahu ge sabum unduguwan ein undugu mga sabum mihun naka namadu ga khushu adariyen nowen ema ehem mihunna khushu adaruma hurs alakamakan enage angain eberwa was ma pive fiya no to namud kas mihaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam angoni e mihaku gega markurma miskitan nawma rasulullah sallallahu hadith fukrabani man akala min hadhihi ash-shajara fala yaqribanna masjidana
ade mi gahun ebai isharat karawani lonu meda mi gahun kaafe miha ko nama faitima har menge miskitan karnu wahuskame bar riwayat ko gam menani fala yaqribanna masajidana har menge miskit taka karnu wahuskame ade en riwayat ko menani fala ya'tiyanna al masajid miskit taka nan wahuskame den en hadith ga menani man akala basalan aw thawman falyatazilna aw falyatazil masajidana wal yaq'ud fi bayti hadith karawani fiya nota lonu med kaafe miha kunama aharmenna ekari mashe nota hadith karawani aharmenge miskit taka ekari mashe adi enage geega ena madkurashe ekivegen do ei emfurtum kamaki malaike bekalunne ege sabun undugu fulwada gannawa ekala lonu med kamun nota fiya kemun elibe enna wahu enukunna wahu malaike bekalunne undugu fulwada gannawa miskita malaika beekanu wada gannawan adalgon me jamaat kana wada beeku wadakum miedu wagoto ejja evahakata ka algon danam malaika beekanu wada gannawan jamaat kana maadu kurvetana wadagen komme miye ko algon me getane komme miye ko salatu kurviya miskita as enaham banuma ekiga malaika beekanu emi hakattaka wudu ko ga miskitan as wanumun jamaat kana maadu ka bayar mattaka miskitan as wanumun malaika beekalaku enetaka komme hakattaka enetaka dua karam patwana den ena miskituga inha hindaku ena wudu nugelle kam ga wana enetaka dua karum ga malaika bekala damun wana mifadai malaika bekala hadruwa jama'at namaduga jama'at taki ema malaika bekala na anfurtama undugu wadagan wana midanwa fiyanatu namaduga bahum den ege ituran adamge darina undugu wana ema adamge darina undugu muga sabum eminu namadu qura eruga evanje khushu emina kanuvene ema mi undagutakun nistakun rakadar kurmantaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam angawani fiyanatu lanumad kaafni yatnawa miskitanna enama ebbataka sifun karadu fiyanatu lanumad haramitike haramicenu ehma keun huddaitin enama ege bahuge sabun mi danne fadain dua bahuge sabun mihuna unduguwan ti miskitanna amar kurabani den isnawadaginwa fiyanatu lanumad mifada etaketki halal taketi keun huddatakedi ade ega sadata sahigatun eta fada infleweche lonmed wes adi fiyades ehmejia sahigatun sada inflewekam gawana edaketin algon men sada libiganna me manfa hodam wi den bisna wada ganwa mifadai manfa nen etchen adikito manfa hamekene netifa nimune kinu ekamako gennun eta daawar gennun takin ebori ilmi hodun takun gennun hurikan sabit ko divi algon menge tajribatakun gennun hurikan ebenge takete ebori eteketige sabun angaga no dawas duwa misalaka cigarette boymun bidu boymun sutta boymun dum boymun meta kanateki angaga lonu med nota fiyaage sabun duwa bahawurin adi manu dawasta angaga ukaddaite adi mi ege sabun ham yaqinu wes insana ga hashganda gennun libida takati hame kan e beenun kra miha ekan jennu enege washagen tibe mihun cigarette bo miha ene cigarette boy muga sabun enege fubba me halatu akam ga wanama enege anga nukunna duntakun ene fanwala duntakun enege washagen tibe mihunna e duntan emihunga norfa ge jamuga sabun emihunna bes eba gellun libe ilmi hodon takun sabit ko divi cigarette nobo mihale cigarette bo mihunna eki ulekam ga wanama eneya ekkala dumuga sabun asar kurakama ade emihun ekkeni passive smoking ade nusida gotegga cigarette boyi nusida gotegga maniki ena cigarette boni kinun ekam ehmi cigarette bota innani inner ena duwala dun as ena ganga sha no sha wadegin ekkala nuba asarta ji asarta mi nicotine ga asarta ena gash kana mikurani mi sabit fan haqiqatan ilmerin ekamaduga ade shakken nukra kame emmi ma farta cigarette wata sultan wata mi fadda takati beenun kurun ayyama kanalge haram kama kabani sabaki Allah subhanahu wa ta'ala bangwa wala tulqu bi aydikum ila tahluka algon menga amilla attakum algon menga nafsta halakan illalum nerti mana kurba ehma ei gelul beche beenun kurun agutuka sudden wana evani haram echeka ei kame anekamaki mi gelul libide echen algon beenun kurmattaka saasa mi kharad kurani igmani ki algon men Allah subhanahu wa ta'ala dabbi rodi rizq mi israf kurani ema egutum odi haram fa den hembe jiya mi fadain haram ecche beenun koggen angaga nugana dubafa den namadan asbe ehem mihunna emihunga khushu' amerika mhurs alafa da godaka enage angain nuba bas dubu mattaka miskitan aun am yaqinu seunwane ama ena ifada miyo kana jama'at hadirun enetaka egutka srangalanu
ekmane ki jamaat ge namaz ene kuran je jeun ene ettaka muli netigen di kinu ade namaz ge jamaat hadiruan jehne ekama ekkala hadiruan jeun jeun ene ge bahursa ene ge anga ge edwa was ema ene ettaka furtama wajibani anga ga dua was nattalum ena singarat boyin bidu boyin dum boyin sutta boyin huttalum ege soga kit Allah subhanahu wa ta'ala ge nidaya ena jawab dinma miskitan as namaz kuran jehne ade emima isna wada genwa haram ecce beenu ko gen anga ga nubawas duwa miyaka egotu kabes ene ka huddan nuwan miskitan as ene ge sabun miyunge khushu arka nagala ka ename egotu hannu karabati mi alwan midannawne ki mi singat bo miha attaka jamaat ge namaz ge shar wata ei bain almare de karagen wa utka wajib e wajib ene attaka netigen di kinu e wajib ene ada kuran jehne ekama e wajib ada kur mattaka ene ge anga ge duwa nubawas kilwalan jehne adden namaduga khushu' meru mattaka misarka algonninge tere niyeku namadan anna iruga dufa asrikam ga wanama gumuhiligin asrikam ga wanama eneka khushu' mere noyen ima kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam algonninna angwani namadan annair madmatir kama afi annashe idha ataita as-salata fa'tiha biwaqarin masakina fasalli ma adrakta waqdi ma fatak rasulullah sallallahu alaihi wasallam angwani waqara sakina ya madmatir kama akiga hingafa annashe as adi jamaat ga baru mafoga jamaatu algon men libun minbar imama akiga kurashe din imama aki nulibun minbar imama namaz ko nimun puriyam kurashe hadith karawani idha ataytum as-salata fa alaykum bis-sakina wa la ta'tuha wa antum tas'un fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu hadith karawani namadan tidamihum anna irga tidamihum macam madmatir kama akiga sakina madmatir kama akiga tidamihum namadan on tidamihum macam wajib gembe adi barang hingga nota duefa nanashe adi hadith karmani wala ta'tuha wa antum tas'auna sa'yu qafa nanashe sa'yu kurmaki kwada sa'yu kurmaki ni bara hingum nota mara bara hingum nota madu duwejga duum na ingewdagen wana hajjuga safa marwaga mi hinga goy safa marwaga mi ngani ei sa'yu kurum emme egota sa'yu ko fananase anna mi ha madbatir kama eke hinga lafa agon minge hittawga jamaatu ga namadu ga bayru ma dahwete ko ufdifa kam ga wana ei warrango kame ekamo ko e dahwete kam ga sabunne kiya fa bes namadan anna irga duwegen nuwana anna irga anna jehni madbatir kama eke hinga fa e anna ekiwen to anna irga agon men dufa asikam ga wana gumuhilinge asikam ga wana ma Allah subhanahu wa ta'ala hadarga hutteer agon men ekkala hit barak telemun dana ema ekkala samal sikunikam agon men sikuni visnu Allah subhanahu wa ta'ala khushu'ur mattaka ifratan huttanu nika unduguwana ekkala barbale fawa arabal munga sabun en hunnani gumuhilifa ema ekkala khushu' meri kaman oti hoselefa ema namadan anna irga madbatir kama ekiga amum angamani den namadan anna iruga misalaka namadan anna iruga algan mengi tere miyeko namadan anner maabada banaya fa hutta enage kurmatiga kana batta lewmu den bangi goima den namadan asiya enage hitu onnani khatake tige khiyal ema ihalatu gavet khushu' amriyan noven amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad bani hadith karawani idha wudi'a asha'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha' wala ya'jal hatta yafrugha minhu hadith karawani reganuge kaataketi reganuge sufra betijja den namada gwale vijja e sufrain keumu reganuge keumu pratam patashe ad namada aw mukrig pratam kashe eti ekivento niar sufra patarale vijje keum tayyar kore vijje eva keum tayyar koronata ni gwali aisha namada em vijja aisha namadan aw mukrig kuriga asha e reganu keum reganu kotu asha in patashe mane ke regano pottu kaashe furtama ei ehen nuni vijja namadan as hunna irgaas ekkala kaate kitiige khiyal aswan adi den mi angwani wala ya'jal hatta yafrugha minhu adi amaswenu gannashe ekewun nimma faden namadan umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam gonna mir shad bani ema mihriya kan tako ekkala khushu averuma bar ala fata kan bar ala fata goittaka kan takurma rasulullah sallallahu alaihi wasallam gonna mir shad bani adin mi khushu' arma
algammenna elidana fioltake kuravidana kantake den algammenge mi namada begotum mi gendeve muqaddimaga den balama hinga namaduge jamaata begotum namaduge jamaatuge muhimmukan ade ei haygotka me dawgan wahadakam mawdu'ati efratama danno je point ki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ekalaga hadratun dinne hodu mattaka dharmaya sawabil begat mattaka algammen kuram taqaat wattarga amal tange bori hewa amal tabawa mihuriya amal tege tereng emme hewa amal kamga Allah subhanahu wa ta'ala labaq wani namaz ei Abdullah bin Mas'ud riwayat arba hadith ga ikle khan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawal karabani ajul amal ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratuga inde labaitukam bodi kun amal toy Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam danwani hadith karabani as-salatu ala waqtiha namaz ege waqtuga kurme den Abdullah bin Mas'ud danwani thumma aj den kon kam toy hadith karabani birrul walidain main bafaina he kon hitak main fena kiyon terume den anikaz danwani thumma aj qala al jihad fi sabilillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karabani Allah subhanahu wa ta'ala mawga jihad kurme قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله ولو استزدته لزادني عبد الله بن مسعود قالوني مي رسول الله صلى الله عليه وسلم هر انك ياد بيغوتي ادي ميبر يتربس هر سوال كركم غاوانا رسول الله فانو ميبر سيتر جواب دبي ہے اسلام دا کنوا جهاد كرم الله سبحانه وتعالى مغا جهاد كرم اي برمت وير عمله نا بدو عمله برويس عمله ادي اهامت وير عمله emmega nunto emme matiri ma mihunge nantan algun men kyarus mikani kombeto nabiyuna siddiquna shahiduna mifade medani ma shahidunna ki Allah subhanahu wa ta'ala moga angram shahidu amihun ehma jihad kurum mi baram matiri amale ekama ko jihad kurum mabren matiga ebar kuriga meoni main bafeina he kon hutum main bafeina he kon hutum kuriga meoni namaz ege wagutuga ada kurum ehma mi ingechi ki namaz ege wagutuga ada kurum mi mebren matiri amale no emme matiri he amal ka رسول الله كان حديث من اسمه كان يجي أدي إيه حديثك فروة رضي الله عنها كأصحاب مدد فروة كي أبو بكر فانونجي إبفا أخته أبو بكر فانونجي إبفا أخته أصحاب بيك مدن كترين بيك مدد فروة بداوني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فروة بداوني رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال دنوني عملته كترين يتروي جماعة مروي جماعة عملك كباتوي حديث كربني قال الصلاة لأول وقتها حديث كربني نماذ إيجي فرتم وقتها كرمه مين جاي تكى نماذ فرتم وقتها كرم أي هي عملكم عملكم ملوتر عملكم هذا فرتم وقتها كرمه نماذ أي جماعة نماذ إما جماعة نماذ أي ආදාගා මියක එකලින් කුරාන නමාද ඊට ගුණයකන් ඉතුරු මතරේ ගමන නමාද බයි හදීස් තෝග වේ ෆන් සමීස් ගුණය අද මියක එනග අමිල්ලේ කුරාන නමාද ජමාඅත කරේ නමාද දෙමෙතුග තෆාත් අබෝරි ෆන් සමීස් ගුණ තවත් মানে কি එකනේ කුරාන නමාදගේ ෆන් සමීස් ගුණය ජමාඅත කුරාන නමාද මොයිතරගෙන් වේ අනේ හදීස් අනේ හදීසක බයි හතාවිස් ගුණය මොයිතරගෙන් වාකම අද අස්වා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනේ අබූ හුරයිරා කරවා හදීස් ගා صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا حديث كرمني فرهنك جماعة قرآن مادو اينا جيغا قرآن مادو برن وط اينا بازار کا فهارا کا قرآن مادو برن 25 گنیا متویری ویکن بے دين ايكان اهم بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم بانكتوني وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه حديث كرمني اهني اينا وضوء في كم غاوانما ادي وضوء ام فريم كتغا راو كتغا في كم غاوانما دين miskida diumattaka ena gain nukume jekam ga wanama adi ena gain enerni namadu nun en ecche kamga nuwanama adi gain ena nukuti hamekan namadattaka en enduske ben me oigenanu mihata badul kuraka bazare kuraka nuwata baki mihege sample dekilaka ehnen nu namadattaka Allah subhanahu wa ta'ala hadratuka hutumattaka ema gain ena nerni namadu nun en ecche kamga nuwanama kinatoni lam yaqtu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja ena ebbes piwale nale efiyawoluge sabun ena Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ufulige nuda
ade Allah subhanahu wa taala hadratuga darajain ufligen nuda ade ena ala komme fiyolega sabun Allah subhanahu wa taala hadratuga darajain ena ufligen dani gisna dana algonninge meduniyega algonninge tere mihako algonninge tere mihako algonninge sarkar ga wase kurakam gawanam ene promotion debeni kitan haronto niharga ba qawaitaga wagato hataraharo odana handawagatum bai wazifato ga hatar aharun mi darajain mi jahilani e jahila ergaves iturone sitay rupiya 200 rupiya isare mi darajaage mi warga promotion ho dimatta ka daraja dimatta ka hatar aharge masakeng e beenumbe ekma ko namadan nukun namiha ena ala kom fiwlege sabun darajain eba ena matiyo munde ena promote munde ena upgrade munge bade em musna dagno Allah subhanahu wa taala hadratuga ena ala kom fiwlege ka herdani daraja matiro munge dani adi sabu ko nunme وحط عنه بها خطيئة أدهم قم في ولا كتابهم أين كريفا فافتكم فافي فوي جندي أد أين كريفا فافتكم فافي نفر قطعن أين في ولا نيلان أد درجة متيرة فافي بفوي دين كنا توني فإذا صلى دين أين مسكتن آس جماعة نماذج كشيا فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو ما لم يحدث ade den ena namaz ko fikam gawanama malaikat bekalum ena taka dua kurubum ga matiga demitibwane enage namaz kuritanga ena inha hindaku ena wudu nugelle kam gawanama malaikat bekalum dua kurabana allahumma salli alayhi adabur kasalak wa ena salawat al-bandev allahumma arhamhu ena rahmat al-bandev manaki allah subhanahu wa ta'ala hadratka malaikat bekalum dua danwani e allah adabur kasalak wa mi نماز پر میها مینا رحمه لباندے بفدین دعاء دنم گمتیگا ملائکہ دیکھن دمت بوانے ولا يزال في صلاه منتظر الصلاه دین این نماز انتظار کرمگا اد ان نماز کو ان کان نماز انتظار کرمگا این انها ہندکو این اہری این اینی نمازگا ادی وفي روایت ان روایت گا مننی ملائکہ دیکھن دعاء مننی اللهم اغفر له اللهم تب عليه adabur kraskala ko ene safat safande adabur kraskala ko ene tawbala bande ad mifadain dua kurumuga malaika bekalun deni wadagen tibwane ena namaz kuritaga ina hinda kusna wadagenwa malaika bekalun furtama malaika bekalun dua kurabani Allah subhanahu wa taala ge amru fula Allah subhanahu wa taala ge amru fula nuni befun edistman kurbana ema mihe kattaka befun dua kurabani Allah subhanahu wa taala ge amru fula den Allah subhanahu wa taala ge amru fula malaika bekalun dua kurabasam gawanama e dua Allah subhanahu wa taala ijab nukrabba danato yaqinu mismudana ema Allah subhanahu wa taala yaqinu dua jam kurwana ema ifadain dua malaika bekalun dua limuge nasib libi jamiyata am yaqinu Allah subhanahu wa taala fa'fu subhan Allah subhanahu wa taala rahmat labana Allah subhanahu wa taala hadratum ene darma liben ema ni algon men ekmattaka dahwet wambi bodu mativeri hebe adden en hadithega Abdullah ibn Umar riwayat hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا حديث كرما حديث بمعنى جماني جماعة كربي نماذ نية إكن هو القرآن نماذ برين حتى 20 درجة ما تبري بجنبه. هذا هم من جيتك إكن ما إكن القرآن نماذ برين جماعة نماذ ما تبري كم. إهميما عبد الله بن مسعود دبانا صيح إليفانو كبيرين دبانا صحيح رسول إليفانو يداوني من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. حديث عبد الله بن مسعود بدالوني كليفان كبيرين هذا كليفان أصحابنا بدالوني ما دام القيام الدوم وهذا ما دام الله سبحانه وتعالى بدل كراير مسلمك جوتगा بهره الله سبحانه وتعالى بدل وان إليكم جوانا مي نماز تكررات الواهش كمان إفادة مسلمك جوتगा الله سبحانه وتعالى بدل وان إليه ميها كنما مي نماز تكررات الواهش كمان حيث ينادى بهن إني إن ما تكا بيغتون كم ميه كاد السؤال كربينه فإن الله تعالى شرع لنبي معذرة حيث ينادى بهن أي إن ما تكا جواله بقطو جاي هذا عبد الله مسعود ميدالوني ما دام مسلمه جوتगा الله سبحانه وتعالى بدلوان إذا ميه كنما من ما تكا ركعات رواه شكمه أي إن ما تكا جواله بقطو جاي نما تكا جواله بقطو جاي كباتو بانغ جواله بقطو إما إن ما تكا جواله بقطو إن ما تكا ركعات رمكي جماعة حاضرة جماعة إن ما ذكرهم دين بدالوني وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى الله سبحانه وتعالى مني تباميهم نبي جاء تدموجه هداية السنة هداية مبتة شرعك الدبافة وإنهن من سنن الهدى
adi jamaat namadaki min namataki tedmoge sunnatawga adi tedmoge magtawge tere himige wa kanateke walau annakum sallaytum fi buyutikum bazna sadawni walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallif fi bayti la taraktum sunnata nabiyikum tidamihum bas mi namad hadir nuwe geega mi namad qura kalege fadain tidamihum bas geega namad kurun aadato fikam ga wanama tidamihum ge nabiyyaga sunnat dukalla timwe ade namad ge jamaatan hadir nuwa mi kalege geega namad qura fadain tidamihum bas geega namad kurun aadato fa misga jamaata hadirun dukalla fikam ga wanama tidamihum ge nabiyyaga sunnat tidamihum dukalle buniye walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum tidamihum ge nabiyyaga sunnat tidamihum dukalla fikam ga wanama tidamihum maghfira duniye din bidalwani wama min rajulin yatahharu fayuhsinu at-tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataba Allah lahu bi kulli khutwatin yaqtuha hasana bidalwani Abdullah ibn Mas'ud bidalwani ebes mihako ena hinagane tahirwe ade emme hegotuga e tahirwe ade hinagan jefa mehekna hinagane wudu kran jefa mehekna wudu ka emme hegotuga mikan takkur mafauga miskita diun qastu goggen miskit tawge tere miskita kaddiun qastu goggen nukum jamiha fa ena ala tum fiyola kattaka ena Allah subhanahu wa ta'ala heo kame ade heo kaben ena taka liube wa yarfa'uhu biha daraja ade e fiyola sabun ena Allah subhanahu wa ta'ala ena darajen ufullawe ويحط عنه بها سجيها أدي أين كفا فافتكم قم في لكم تكاوس فافي فسوي ولقد رأيتنا بدالوني ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ثم كليفان دكونا أجن نميمة أدي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريه بيبتهم بيد وسر جماعة ثم كليفان دكونا أجن نميمة أرمن قترين جماعة حاضر نوني هم كني munafiqun ge terin emi hegge nifaq kanelegen inge mis mi hunne emi hegge nifaq kanelegen inge mis mi ha ko menwi jama'atan hadir nuwe ge ga amad nukure den bayr riwayatuga adi itru karba hoye aw maridun adi bali mi ha menwi mane ki bali mi ha ya den munafiqunna hamekani jama'atan hadir nuwe den bali mi hunge terin ada ga baji jifatu me hunne nune inge to adoswa bali jihigen bali ge sabun hadir algammin ge mizmanuga e bali ei jamaatan hadir numa ei uzra kamga algammin yukra fa bali mi was jamaatan hadir we bidaloni walaqad kana ar-rajul abdan masud abi ismi kadib bani walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bayna ar-rajulayn hatta yuqama fi as-saff bidaloni bay tinhenu bali wegen ba haluga emihun defiri henunge atlaf koggen de afirun ga atlaf ko ngi e demihun ade atlaf ko e balimiha atlaf ko fawa de firihun e demihun ge meduga e demihun ena genes namada kurmatta ka safuga ena bahattay abdul mas'ud vidaloni demihun ge meduga atlaf ko ge miya ko hinga fa annawa ka enu vidaloni yu'ta bi atlaf ko ge genede ade ena ka nuinge atlaf ko ge e defirenunge meduga defirenun komme filenako e enage mula dandige hifattagen ena gennani anekakan hingeni kinu ade genesta mi hatta yuqam fasu ana safuga behte ade midaraje bali mi humes jama'atan ibhadru kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashab bekana midorga e mi jama'atan namadu muhimukan ade mi Abdullah Mas'ud mi vidalu tammi adikle fan agamna mede maalumat mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adikle fan libadang fa maalumatan innuna ikle fan kinata ibadaga nawani jamaat ganama hadur mattaka mi gennukum ala kam sala kattaka darjan ukilene kame heyokum ne netaka libene kame faafen ne netaka fewene kame mikan Abdullah Mas'ud ibadaga nawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adikle khabar libnima ima inge tiki mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna deba khabar ka adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum niwaha ta em da ashab dekno seba niwaha deba Abu Umama vidalwani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ولو يعلم هذا المتخلف ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه هذا أبو أمامة رباط ربا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم vidalwani miskitan nais ad jama'atan hadir nuwe markura mimihaya miskitan anna mihayan huri dharma ingekam gawa nama ena bandu bata jahagen firkige fa
enage ata fayaja stagen firkifavis ena miskitan aihe ade mi miskita jama'atan hadirumu onnan dharma e thawabge matirkan e haqiqa ingekam ga wanama algonmenge defain ingekam ga wanama asai jahagemus ingekam ga wanama algonmenge ata faya kakulaja stagen firkifavis algonmen ais ade ehavis dharma materi ehavis thawabudu kame jama'atuka namadan hadirumaki adi kumato jama'atuka namadan hadirumaki haqiqatuga ei algonmen beenun sara kollafa beenun sara dukollan onna kamennu ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith wudaka irshad ilbegotuga uzre shar'iyatun maqbul uzre nemmiha kanama namada dualamu firhenun waafdanani shar'iyatun maqbul uzre nekkom firhenako namada dualamu e nidaya bangiyan ijab dengehena subhanahu wa ta'ala hadith kawani abdullah ibn abbas riwayat hadith ga abaswa man sami'a an-nidaa falam yujib fala salata lahu illa min uzr hadith karabani nida adu ijje miha kamga wanama nida bangi adu ijje miha kamga bangi adu ifa den e bangiyen ijaba nudi miha ka uzren oige menui ene kadden namaden nete maneki ena gega namad kurmattaka e gega namad kurmattaka ruswal idigen mani hamekene uzren mihun nashe uzren nem miha kamga wanama ene ettaka uti bangi aduyum hamekani bangiyen ijabidunu gega martofa gega namaz kurmennu nota fiharaga martofa fiharaga namaz kurmennu nota fiharaga martofa fihara bandu kara wagatu awmun dengen ata namaz kurmennu hema namaz gwale aduyum bangi aduyum e bangiyen ijabu nudinum hamekani budda libisa mimani uzruga ahlu verina namadan nade fada halatuga ba mihunna inu qawmi ka bes wajibe namada bangi ga dum namadan ijabnu abu darda bidalwani sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim هذا من حديثنا هذا ابو الدرداء حديث ذكر عمرو بن ام مكتوم روايه كروا حديث ده اكليفان بدالوني ام مكتوم كي لوفن ديفله بدالوني هذا اكليفان بدالوني قلت يا رسول الله اكليفان بالنميمه اي الله ورسوله انا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلاهمني فهل تجد لي رخصه ان اصلي في بيتي هذا عبد بن عمرو بن ام مكتوم بدالوني ثم اكليفان بالنميمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الله ورسوله algonaki lofam mi hakime adi algonake geeki durgawa geeke adi miskitan algonu gennan hunna mi haki eneki bayfaran algona ebbaswa mi hennone maneki algonu bunagote komefara kena nahade fal tajid li rukhsatan an usalli fi baytihima algonu geega namaz kurmattaka rukhsaen baytoy algonu geega namaz kurma hudda libene goten baytoy hadith karawani qala tasma'u an-nida نداء أبو إليه بنيج أبو إليه قال نعم ابن أم مكتوم دنوني آديه حديث كرمني قال ما أجد لك رخصة حديث كرمني تباع الرخصة اكتمك سمك لك فانا كفني مدين نكنوي هذا مانكي بنجين إجابة ندي جيجا مدكورما تباع هود اكتمك سمك لك فانا كفني مدين نكنوي هذا كباتو باي رواية توجا ابن أم مكتوم ابن مكتوم مي سكربا سوالو اكليفان ميدالوانه ان بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا اقدر على قائد كل ساعه سوالو دنوني algon ule tana miskita demeduga ebote gasgaha gessa kadur ruttaka ebote adi komme sahariga komme wagutegga miskitan algon gennane miya algon kan nulide ayasani an usalli fi baytihim algana gega namaz kuredante ad ibn maktum dannawani eneki lofa miheke eneka komme wabatega miskitan ene gennana miheke nulibe ad lideka makanas basfaran ena ibn maktum ge bahinna hai den enege giya evani durga ba erwes e giya miskita demetuga gasgaha gessa kadurruttaka ebori aneki lofa miheka hinga fa nerga irto galaga fani undugu warbodu undugu tahammul kuranga baje e mihalu gawas rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karwani ma ajidu lak rukhsa tiba rukhsa ba kamaka tumeke lekhan binole loganave emima
ehima ade mima algonmen taka kineto ekantam unane ham yaqinus namaz gowalwe adu wijja algonmen namadan annan jihene rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith laga me angoni fa in sami'ta al adana fa ajib walau habwan aw zahfa walau habwa ade hadith karbani adhan ge adu bangi ge adu tiban wijje kam gawanama band la firkifaves e bangiyan ijaba deshe hadith abu hurairah riwayat karwahin hadith ga abu hurairah vidalwani atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam galiha law famihak as the nabi faqala ya rasulullah nadanuni ya allah wa rasulai laysa li qa'idun yaquduni ila al masjid algondu miskita gendane miha kalgona kannulube algonda kannuwe فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته دين أنا مدنوني صلى الله عليه وسلم مدنوني أنا جيجا نماذ كرم هود دباتو جيجا نماذ كرم هود دباتو دنمو هود هن دنمو رسول الله فرخص له أنا جيجا نماذ كرم هود دبني فلما ولا دين أنا أمر دام فشمو رسول الله دعاه فلما ولا دعاه أمر دام فشمو رسول الله أنا كقوال الضافة جنوني جنوا سؤال كروني هل تسمع النداء تبا بنجيج أدي وهجة هل تسمع النداء بالصلاة نماذج قوال وي أدو نماذج قوال بنجيج أدي تبا وهجة فقال نعم أنا دنوني آده قال فأجب حديث كربني إهم بجيا إجابة ديش هذا رسول الله كان مي حال بدا مي لو فميها انفرتم مي هذا دبي جيرا نماذج كرما إنما إن دانج دي مالك أمبرا جنوا سؤال كربني بنجيج أدي تبا وهجة أنا دنوني آده دين حديث كربني إهم بجيا إجابة ديش بنجيا إجابة ديش إما مانيكي إن التكاوس بنجيا إجابة بنودي جيجا نماذج كرما كالرخصة إنك إهم بجيا الله سبحانه وتعالى رحمة فلون فنموجي حسوا ألقوا منا الدبابة هينو متكا دفاع الدبابة فريم صحتك على الدبابة أدرود بركان ألقوا منا أستمون جندما إرجع ألقوا من كيا حلويكم كيا بارك النماذج أن نجيناتهم إذا النبي هذا مرمات كما في خشوعك نجين إنه بدن وني نماذج أو مكيا بركان ألقوا من فروات ريبان جيناتهم هذا مفدين ألقوا منا مسكتا دميتوكا ما جينا دفتاكا رتاكا نين ألقوا من أراجنانه ما كنت ميري نكان داك رنجلا هديفا algammen bettene algammen bes atikinu mifada eddes bahanayen algammen nakannen emmejja algammen macha maaboda wajibane namadak walemu namadan ijabatun ehma bisna wadaginwa anbarin kiketo widawan namadak jamaata beegutum al hafiz abu bakr al munzir rahimahullah widawani ina bidalwa bas adosan widawani rubina an ghayri wahid min ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum qalu ade abu bakr al munzir widawani أصحاب بيكل مترين إتن بيكل كيبين تيم منا بني خبر اللي بفاي بيفرون بس فل تيم منا بني رواق الضيفي أدي قمة فلتو إبس فلكي من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له أصحاب بيكل مترين إتن بيكل النبي بني بنجيج أدو إيفا دين إينا بنجي الجواب دينوا بنجي إجابة دينوا تكا عذر نم ميها تكا e bangiyan ijabu nudif kam ga wanam den ene kan namaden nete ade udren neti bangi adu ifa den ijabu nudif hunna miha taka namaden nete ni ashabe kan udre eden eta be kan na bidal wa basfu e be flo mihim bidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam li bodage mi ilmu flo tawga aliga ema mihim bidal wa ashabe kan ga terega abdullah ibn mas'ud abu musa al-ash'ari adi mifada eta be flo himno daganwa adi مبيبي فلوم مي بصفو مي بناء كربني كورين أقول من مهنان قد دون حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني نداج أدو بنجيج أدو يوم فوقا إجاب نضيف ميها نماد نتي إنن عذر إن كم قاونا هذا عذر كانولا بنجيج أدو إيفا عذر كانولا بنجيج إجاب نضيف ميها كتكا نماد نتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني ميها نماد جماعة حاضر رومكي فرض كم قا بين علمرين دكورا جنوني ميها نماد جماعة حاضر رومك هم لكن نماد كروه فرض في القرآن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته أقومنا إذا أنقافا نماذج بفرض كان هذا الإسلام من أجمع بناء فاروق دكتورين الركن من فرض نماذج دكما من نماذج جماعة نماذج جوالي وقته نماذج جماعة حاضر روم جماعة مسكت حاضر روم أي تريه أنتكا
firhenun taka farb kamga etad dar almirne dakwadagනවා enda kodana almiringe terega Ata ibn Abi Rabah adi Ahmad ibn Hanbal Abu Thawr mimada deve ko himenodagna ade Ahmad ibn Hanbal gariuga Ata ibn Abi Rabah gariuga adi Abu Thawr gariuga jama'at ga namadan hadirumki firhenun taka فرض عذر انكم قوانا نماذج جماعه حاضروني فرض دين شافعي مذهب کی کہتا امام شافعی دالونی رحمه الله بدالونی لا ارخص لمن قدر على صلاه الجماعه في ترك اتيانها الا من عذر شافعی فان بدالونی جماعه نماذج عذر النتي نماذج جماعه عذر النتي دو كل ما اقوت قبس ابس مية الرخصة باكم كت من كل إفان دكودة إنه كنامه هذا شافعي إفان بداروني ابس مية كو هذا فيرهن قواك مدنوني ابس فيرهن كو عذرك نلا جماعة جماعة دو كل ما مدة كروينه ابس قوت باكم كت من كل إفان دكودة إنه كنامه إفاد مية الرخصة باكم كت إفاد إكان مدة كروينه كم كت من كل إفان دكودة إنه كنامه لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر هذا نماذج جماعة حاضر مجا كردان كان نبيفا إكما جماعة دوكل ممتكا عذر النتفا واسرهنا جماعة دوكل من إبس قطك الرخصة إكما كا إبس قطك مدة إكما كا تمن كلا إفان دكبرين نغناهم ني إمام شافعي بدال واقع ده الفقه المنهجي كيون فتك مزمان شافعي مذهب کے فقه فتاو كترين برك بڑا فترفا وفتن هذا مزمان کو فتن شافعي مذهب کے فقه کے مرجع کے مقابلے فتن افتو کے مؤلف بدال واقع کا شافعي مذهب کا جماعت کے نماز کی کفایت کے فرض اد کفایت کے فرض کے بنے بو معنی کی ابس رشگا اے رشگ ہریا امن جماعت ذوق الله في كم غوانما اميهنا هنغرام کو گمبس ادمي نفرت من نصيحه ديگه نصيحه دين اصلاح وجه كم غوانما هنغرام کو گمبس جماعت قائم کرون جهن اد එහෙම මේ ඉංග්‍රීසි ජමාඅත් ගේ නමාද කි බර මුහිම කමකන් අද අවුම් දනේ ෆදෙන් එතබ් දාර අල්මරින මේ දකඩා ගන්නවනේ ජමාඅතන් හාදිරුන් ඒ ෆර්ද් කම ඒ උද්රන් මෙම්මිහාතක දැන් අරස්වා الامام الخطابي رحمه الله بدال وابسو الامام الخطابي كي مالكي مذهب العلمري انا بدالوني ابن مكتوم ගේ حديث ጋ انا بدالوني في حديث ابن مكتوم دليل على ان حضور الجماعه واجب بدالوني هذا عندنا في ابن مكتوم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلي فان الرخصه ذات سؤال كره بما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني ان رخصه نوا كما نماذ حاضرما نماذ جماعه حاضرما بنجن اجابه نوم امر كرونه اما ابن الخطابي بدالوني من ابن مكتوم روايه الدبابه من حديث دليل لبه جماعه حاضرما كي اي واجب كما دم بدالوني بسنا ادوسوا بدالوني ولو كان ندما لكان اولى من يسعه التخلف عنها اهل الضروره والضعف بدالوني اي واجب كم غا نوفا එකමක මන්දුබ් කම මානක මුස්තහබ් කම වා නම එකන් එම්මේ අවලාදකන් මනි ضروري ගොතුන් ඒ ජමාඅතන් හාදිර් නොවේපද නිකමතකම නිස්සාවා මිස්මියුන් නැෂේ ضرورت ga ahlu werina hudur ga ahlu werina nikmatkam ga ahlu werina she ade jamaat ga hadir ma undaguwa fada kantattake halate kurmate fa mi hun lofa mi hun naki ekam mi hun nakabes khusay nekam ga mi ibn maktum ga hadith mi ngani ema algon me jamaatan hadirun ay mandub kam ga nagas kam ga wa nama ekam ma boda mandub bisdane ma wajib nu ma aulakam bodogende lofa mi hunna ema lofa mi hunna de ko aswa hadithun mingani emihum bangiyan ijaba deje kan bangi ade vijiya em vijiya midane fata udren mihum e bangiyan ijaba dinu ma ulakam bodwegen be ema emihum attaka egot ko miham ekani mandub gamakan nuwana miwani wajib kumaka mi al-imam al-khattabi bidalwa basful ge muradaki den hadis kuriyakan al-imam al-khattabi bidalwani wa kana ata ibn abi rabah yaqul al-khattabi bidalwani ata ibn abi rabah bidalwa kam ga be ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة امام الخطابي بدالوني عطاء بن أبي رباح بدالوا كم قاذي بر رشقا نوة قريائقا مانيكي بدوين تريقا سهرا قولا ميه نوني اكمكو
rashegga dane madinaega citiyega nuwata qaryaega ule mihaku namada bangwalave adu imun namad ge jama'atan hadirun dukallu muttaka ibdas rukhsai nuwe adene ifadan jama'atan hadir nuwe hurmattaka eneka rukhsai nuwe jama'atan hadir nuwe hurun eneka hudden nuwe ni ata ibn rabah ge basfu al-imam al-khattabi al-gumma naql qaddamani adikumato al-imam al-khattabi idal waqtuga al-imam al-awza'i yaki ilmu ade sham kharage ilmariya fiqhariya al-imam al-awza'i ki abu hanifa malik shafi'i ni fantige al-mariya al-imam al-awza'i ki ekle fanu ge madhhab bes eta duhe banden matirna al-mari e madhhab ugen de kam gawe hama al-imam abu hanifa malik mebe funa ha muni fantige be fay al-imam al-awza'i ki al-awza'i bidalwani la ta'ata lil walidi fi tark al-jum'ati wal jama'at hukur namada adi namad ga jama'ata dukallu mattaka main bafaina kemen terumen nuwe mane ki main bafain wata batta ni amur qurani jama'ata gosgen nuwane en amur kuri kam gawana ma e batte e amra kemen terwakan nujehene islam dagano batta ki amur ka kemen terwan jehene algon men adi boduwe balaguwe adi kwato zuwan den gos adi muskul den gos muskule gen je kam gawe main bafaina kemen terwan jehene kemen terwan nani kya dar ka je kato algon men ge tere niege main bafain wata khas ko bappa algon men ge tere niege gat ko buni kalege ammiha wari kurashe den ammiha wari kurashe bunir eniha kan nufun nena ga ammiha ga aibe ehem buni kam ehem yesus bappe kemen teru mottaka ammiha wari kurun eyham ekkame eyham kurun edegin bakame akive ganto batta ehem bunani komiskala rangal sabin oti tive ema mitanga bap mihalatu kamdene ammiha wari kurashe buni mai bappe kemen teru maki eyham ekkame mane ki algon nodane wajikam ke eham eyham ekkame abdullah ibn umar radhiyallahu anhuma abdullah ibn umar kaawne karbi ambika ekle ismail ga amikam naam umar khan hirpuna maji wada nugannawa ema hirpuna jiwda nugannawa te umar khan dali angin war kurashe na abdullah ibn umar ekan takrabi ema mifadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga kurful matiga mikanta hinga nimidiyai ema inge chiki angin war kurashe bunikam ga vies eha serious eha board kam bes mind of ene taka kuranga beje danno mioni miha darje bes kemen teriman je bayke mind of ene ki ekama ko mind of ene mibuni jama'atan hadirwana kam nate faun namadu kollashe ehem munad kam ga wanama mikam ga mind of ene kemen teru menne jeheni namadu ga jama'ata farwa terwa ema abdullah ibn abbas bidalwani man sami'a hajja 'ala al-falah falam yujib faqad taraka sunnata محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس دالوني حج على الفلاح فلاح الدين وما سلامة تبانيهم أرسل الناس مين قوال لي أرو إيفا دين إيه قوال من إجاب نبيذ ميه كم قاوانا محمد رسول الله الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سنة دوك الله فيه هذا هم مي نماذج أيضا فروات الوان أبجه ده نماذج فروات الوارجا مي هريها نماذج بس هريها نماذج بس جماعة أيضا من فروات الوان جهنة إكمكو مي هريها نماذج جماعة فروات الوان هذا خاص وتجا أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وتجا بفنه بقى خاص وتجا عصر نماذج عشاء نماذج فتح نماذج من نماذج جماعة مهم كان هذا من نماذج جماعة مهم مدنا الفارجة دين النماذج جماعة مهم نوني كينو بريها نماذج جماعة حاضرون أرجمنتك بين المرد كراجن واقعك فرض واجب هذا أدوسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد بعضك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أصل نماذج جماعة حاضرون مهمكم واجب يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد بعضك أقول من جتريجا ملائكة بيتهم تبوانه ملائكة بيتهم الجماعة أقول من جتريجا تبوا فأنا جماعة الله سبحانه وتعالى حضر بداية النوافذ وجدنا أقول من جمدها ملائكة بيتهم برجة سامون دور كرام بداية النوانة دين مي ملائكة بيتهم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار رياض والوجا الجماعة أقول منا وتوداعت من أنا الجماعة أقول منا بدل كروا فدقتك ملائكة بيتهم أقول من جتري بداية دور كربانة بدار كربمجا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر مي دور كربمجا مي جماعة أقول من جترين
kommihe ka kige malaikatu bekal tibwane ya algonmen rakatir kodde mattaka ay algonmenge amal taliwa malaika bekal nu adihim malaikatu amal taliwa malaikatu abadu salgun naiki tibwane ad mi malaika bekalunge jamaa de jamaa melani ad reeganduge jamaataka dualge jamaataka reegan tibwa jamaa Allah subhanahu wa ta'ala hadarta wadagannamu dual tibwa jamaa mi wadaganone mi de jamaa baddal wani asr fatis namaz gaya asr namaz ga mane ki reegan tibwa malaika bekanu Allah subhanahu wa ta'ala hadarta emru wadagat mu kuriga dual tibwana malaikatum wadagannawana fatis namaz ga otuga den reegan tibwane malaikatum Allah subhanahu wa ta'ala hadartum algamna hisab wadagannawana adi ay dual tibbu malaikatum Allah subhanahu wa ta'ala hadarta rujuadat mu kuriga asr namaz ga otuga asr namaz ga otuga mi badal karabani anika devana fara maneki asr namaz nar dual mi vetwediya dual algamna tibbu malaikatum Allah subhanahu wa ta'ala hadarta wadagannawana asr namaz ga otuga den evagotuga Allah subhanahu wa ta'ala hadartum algamna tire malaikatum bekanu wadagannawana abe jamaate نار مي ده جماعة بدلوني عصر نماذج كما فتح نماذج يا عصر نماذج مي ده جماعة مي بدلوني هذا دين ثم يعرج الذين باتوا فيكم دين مثالك الرجال اتبع ملائكة بيكنوا أرى وداك النواني ودا الله سبحانه وتعالى حضرت وداك النواني فيسألهم ربهم الله سبحانه وتعالى حضرت وداك من أبيك فلنا الله سبحانه وتعالى سؤال كربانه وهو أعلم بهم الله سبحانه وتعالى دنورك النواني أبيك فلنا برملا إنما سؤال كربانه سؤال كرباني كيف تركتم عبادي تمن دسكنانج ألون تديكلون دوكر دي كينا كنتوي إذا بيكون جواب قدنوان سيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أقول من أميهم دوكريس أميهم نماذج تبي أميهم نماذج قرآن كونه أدي أميهم قاتن أقول من دينيس أميهم نماذج تبي أدي مي ماتيري kan hasiloni namaz quran huna fatis namaz quran miha ekala de malaika bekalunge de jamaa badaloni fatis namaz quran miha ekala malaika bekalunge tere dual siba malaika bekalun wadaganwar ebekalun meena misen wadaganoni namaz quran ko ebefun an ek regan siba befun dukargar ebefun meena misen wadanoni namaz quran kama Allah subhanahu wa ta'ala kam danoni ena har algon min dukuri namaz hutte den fatis namaz ko asr namaz menan منذ نماذج فوق عصر نماذج أنا كابس ملاك بيكلون مدار الكرباني هذا دين إن عصر نماذج هوتا مدو كرباني دين دسنا ورانا فتح نماذج هوتا إن ملاك بيكلون بداعينه عصر نماذج هوتا مدو كرباني إما إن نماذج هوتا بيكلون بداعينه نماذج هوتا بيكلون إن دو كربي إما مي كيا مثير شرفته أقول مثلا كم يكوس دينوان مثالك أقول من جتري ميك مثلا كوكو تبا أقول من جبرين ميك إن لا ديرجا أقول من تبي نكم بدن من مسكت السماء لوجن باكم تبا كم جوان أقول من مزاوان إكيد من تو أقول من جبس بهونا أقول من عمل مسكت كتبا مشروني نكم هنا كم مرال كم مسكت كتبا إكما كم بتكان أقول من كل تبا أقول من جسبايدر دي كم جوان أقول من دربان أما إكلا كودا وقت كل دي من غوسكو إما أقول من ريكوردين ما هذا راجين كذان إما ميتان كبسنانا ملاك بيكونوا أقول من نجاة بداعينوني فت نماذج وقتك دوكرة بني عصر نماذج وقتك أنا دا بيكونوا بداعينوني عصر نماذج وقتك دوكرة بني فت نماذج وقتك إما مي نماذج تك جماعة حاضر من أقول من أهمية كم دينجين هذين أقول واحد نمال مكري عشان نماذج فت نماذج خاص وقتك أقول من فاكر جهين واحد دنوالا هذا أيام أسوأ حديث تبلا لما هو هذا عثمان فان داروني هذا خاص وقتك عشان نماذج فت نماذج جماعة أمد أصلا حديث تكون هم يكون دين حديثا ألغن دنوانا عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا من انتقال واقع حديث كان بدالوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله عثمان كان بدالوني كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني وعدو استقيمه عشان ما جماعة في ميها فأنا ريجان وجددا كلا إبداعا ريال كم كريفادي عشان ما جماعة كوكب دنيا أنا بس ندني ندي ميها ريجان وجددا كلا إبداعا أكون كريفادي هذا ددا كلا إبداع ريال كم كريفادي ومن صلى الصبح دين فتس نماذج جماعة كرميها فكأنما صلى الليل كله أنا مول ريجان نماذج كريفادي دسنا رونا
fatis namaz jamaat wa kurmiha ena muli regan namaz kurifada ema mi asha namada fatis namaz go muhimukan algamna mingeni ad mi Uthman Khan algamna debba materi khabar ad mi khabara egotan algamna amal kurvejia ei algamna libene dawar hewtaken embege khasakum mi namaz go jamaata beego rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karamani walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa ida mi hunna mi denamaduga mi ada isha namada sunwat mi denamaduga wa moluk iturkan inge ekam gawana emihum banwata kut tifa not banwata Allah firqa sawas edenamada hadir wihe banwata Allah firqa hadir wihe mane ki ein gotakan aadave neti ele defen hingafa aadave neti asagana jahaba timsa jahagan aadave neti hamekata aadave moti banwata kutifa ehaves nikamet ehaves enage balihal bodu ehmejja ehalu gaves ena aihe mi denamaduga mwa matirka molkan inge kam gawana ema mi denamadu matirka ehmegen munto Umar gafanu na Umar gafanu gafadu aswamba mi reet waha kadaswade aibratum privam mewa wahaka adu Uthman gafan darhu algamana lifam wa hadithan ebesum amal qurbaka algamana mingeni Abu Bakr ibn Sulaiman ibn Hasma kya beflak tabiya bekal क्या अबू बकर इब्न सुलेमान इब्न हस्मा क्या बेफो रिवायत दे बने इकले फान के बप्पा के वहां का बिलालवनी अन उमर इब्न अल-खत्ताब फकद सुलेमान इब्न हस्मा अबू बकर में रिवायत दे बने इनके बप्पा के वहां का उमर फान के दूसर का उमर फान अन उमर इब्न अल-खत्ताब फकद सुलेमान इब्न हस्मा في صلاه الصبح उमर फान नमाज कर देर में सुलेमान इब्न हस्मा क्या बेफड़ो ए नमाज की जमात में इकले फान का फिनवे दे नुगनवी आम गोतगा जमाअतन हादिर वा मी होंगे हमें जमात हादुरा में हुरिया में बस अगम में गितरेगस उन हरबे करनेगे नोता हम यकीन बस अरबी के तलेगा बुने उले बहे अतुयूर अला अशकालिहा तका बाकी दूनी अबदुस दस्तानी एवत्तर के दूनी तका एकी गए अरबी बुनी बाकी एवत्तर के दूनी तक तिबे तनकशे कोम्मे दूनी उस दस्तानी या एवत्तर दूनी तक तिबे तनकशे हम इंग्लिश में बिबसना हम दादे गोट कमे उन्होंने birds of a feather fly together emin bani dunitan udigan nani komme dunya sudiganani dunya ebbatar gudun takai kike ingres bani dunya udigan nerga edi dani ya ebbatar gudun takai kike udigan fadani araim bani dunya dasar dasani e dunya ebbatar gudun kike bani ki komme miye ko emiha ka ebbatar ge eggota kanta kura mihe ka de loban ema namadan asule miumus emihu ekakane ek fenidene nima onnane loibbe kurunen ufdene اما اي طبيعي كمان اما عمر قفان مفاق كربني سليمان ابن حسمه ادوه فتح نماذ في نودا نوتي دين وان عمر قضى الى السوق دين عمر قفان ادوه هندن مبراغ ني بازار بڑاگ دين ابو بکر اعظم من مبدال ودبني سليمان ابن حسمه داريكلم ما فهم مباق ني كيا دبني اد سليمان ابن حسمه के जवान है उमर खान के दूसरे का जवान है दين उमर खान बाजार बड़ाग नबी रुगा मी बाजार बड़ाग नबी रुगा सुलेमान इब्न हस्मा के गेम हुननी बाजार मिस्किदा दमे दुगा वमस्कन सुलेमान बैन المسجد والسوق فمر على الشفاء सुलेमान दिन الشفاء की आंगन ई सुलेमान के मम्मा मिदन सुलेमान इब्न हस्मा के मम्मी उमर खान बदलडागे उमर खान बिदालवानी लम فقال لها لم ارى سليمان في الصبح نيدو هندو فتح نماز عمر खान दाने فتح नमाज को सुलेमान का बदल नुए सुलेमान इब्न हस्मा नुफने इसकी तकुन्ने فقالت سليمان इब्न हस्मा के मम्मा दनवानी الشفاء के आंगन एरा दनवानी इन्नहु बात युसल्ली فغلبته عيناه सुलेमान इब्न हस्मा रेगा मुळिं अलुकं कुर्मगे हेद कुरी नमाज कुर्मगे हेद कुर्मगे सबु एनगे नीति परवगे गोस فتح नमाज वगुतगे एने निदुनिये عمر خان ودالون أبصر عمر خان بس وقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة ري ألقا كرم برين تمن كده خان بدل بداج نولي فتس نماز نماز بجماعة كرم شيء هذا هما عثمان خان رواق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بدالوني من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله فتس نماز جماعة وقف مياه مري ري ألقا كرفده هما مين جيتكي أد ري ألكم أد فتس نماذج جماعة مهمة كان هما جماعة حاضر وان ألكم سمان وان جهين أد كباتو فتس نماذج رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كله ما ناقو أننا ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها حديث كله ما ناقو مني
fatis namaz ge darakai fatis namaz ge fardu namaz ge darakatanu sunne darakai ei duniya ga wahata keceboren hewgamba darakate isnawarana namaz ge sunne darakai duniya ga wahata keceboren hewgembe baneki duniya ga wahata ke algon men algon hisab ko balaler kam garis ebure ma agbod tawab ma bod dharma libene fatis namaz ge sunne darakatu ana ke sunne darakatu emejiya tasawwur kallallah fatis namaz ge tawab bodwana minbar duniya ga wahata keceboren hisab kallaba kita jawahir to onnane bank to ge khazana ga kina dar rupiya to dollar to nan muriya te mu duniya ga wahata ketimi e huriya te keceboren ade hewge mani fatis namaz ge sunnat ge darakatu adi ebure molitirugo mani fatis namaz ge jamaat ge mikro darakatu fardu darakatu ema jamaatan hadiru mattaka awdam men masekrame adi jamaatan hadiru mattaka makke kurayur ga danwanto ekama dahivete awah jamaatan annami jamaatan anneru ga jamaa nenfa ekam ga ves ene ade ene ga dharma ekuri amal gelligene nude abu hurairah riwayat wa hadith ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam karwani man tawadda fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nas qad sallu أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا بورا رواك وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث كرمني ميهك وضوءكم أدي هيوكتك أمريوتكتك وضوء كرم فوقا دم مسكتا جيرغا إني ميستكم نماذكم أودويتا سنجكم غاوانا مس أدي جماعتك نماذ ميستكم كم أودويكم غاوانا مس الله سبحانه وتعالى إنماذ جماعة غافر ميهن درميا إفضل درمين الله سبحانه وتعالى إنا الدفاني أدي إن دبمكم إكلا جماعة نماذ كرميهن درميا إبتكس أنوي جنا ندهن أدي سنادا ميه جماعة نماذ كرم السمان به إكمن إنا هجه إكمن لوبجه إكمن إنا عمل كرم كتابهم الله سبحانه وتعالى جماعة نماذ كرميهن دبي سواب بدبني إنا جماعة نماذ كرم دين ekam enage hikkiya dahi etwe ehma ena wudu ko ken hewgotka wudu gen as dalal ga jamaa moti nemifa sanko laswi ade ehmima Allah subhanahu wa ta'ala ena jamaat ga namaz kuri mihun nadab fad thawab edbani egotka bes ek namaz ga jamaat ga namaz kuri mihun ge thawab uni umaka anuda ene ham emihun dabbi thawab ke bar thawab edbani ehma جماعة حاضر وابي أما جماعة حاضر مغفادة تبتريك مدني فدا درمة بين أدكماتو هذا مي حديث هذا سوا أنس بن مالك رضا كربني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباكم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني ثالث دوسوندeng huriha namaz jamaat ga ko adi jamaat ga kurir ga furtama takbir dibiganegen jamaat ga namaz kurum ga salis dos hedu ko pikam ga wanama Allah subhanahu wa ta'ala ene de baraate dekamakun ena bari'a kurba salam kurbane fontam dekamakun to narakain bari'a kurbuma nifaqun ena bari'a kurbum adi narakain Allah subhanahu wa ta'ala ena bari'a kurba salam kurbane adi nifaq mane ki den Allah subhanahu wa ta'ala ene gi hita nifaq beriwe kan dene enege hituga ima kan Allah subhanahu wa ta'ala thabit ka dubane mi jamaat ga namaz ga memuka adema algon men mi jamaat ga namaz algon men ge amilla nastan hanwa ad algon men ge bar ifrata ka fora mi hunna jamaat ga namaz kurma gwada jamaat ga namaz ab sirhenunna jamaat ga namaz kurma gwada emihun jamaat ga namaz ginam mattaka masaykom hegotuga reetugotuga masaykom hadambi erum Allah subhanahu wa ta'ala argumena hewsaba dharma devan ade ifaden ganda kurmga tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala argumena devash wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh